بویارên gohatên serê xelkê Sûriyê bi giştî û yên herêma Bakur û Celatê Sûriyê bi taybet ji şer zehmetiyên jiyanê rewşa aborî û civakî rê li ber xelkê ji bilî koçberiyê nehîştin. Lewma rojane hejmara ciwanan li Kobanê kêm dibe. Gopiraniya wan berê xwe li Ewropa ne. Micara koçberiyê careke din vegeriya rojeva xelkê Kobanê. Lê vê carê bi hêzeke mezintir. Li gor Osman Şehîngo ji xelkê Kobaniyê dibêje, got gef û êrişên Tirkî bûne sedema rawestandina kar li tevahî herêmê û Kobanê bi taybet. Ew jî sedema sereke ya koçberê ye. Serketinê Xortoz bajêr jî yek sebeb tehdîdatê Tirkiyê ne. Nikon meşariya alvedarê bimeşin. Em bêkek warî xwe bikine divê lê xist lê nexist derdkevne dervoz. Berku kar nikon karî xwe em bên çêkin, meşru bimeşînin. لانو رو کاری رو کنو تهدیداتی خو دمشینن. عزدین یک جوانین گو تا نها ل کوبانی مایه دیار دکه. گو به آرمانجا جیانه که خوشتر و راحت هجماره که مزن جوانین کوبانی جیانه خود دکن خطری و به نرخه کی پر بها سینوران در باز دکن. او جی لگوروی گلک صدمین خواهنه وک بیچاری آبوری و خرابونا روشا اولهی. ملا دخوازه هر جیانی که خوش ببینه تشتی الوی داره نکنه پیداش خورا بکه الوی داره ببینه ام دوی خوندنه که او ببینه دیکه و آستی که بلند جو خوندنه کنه به شودا که معترف بیاو که لسر آستی ام بیشن کنه به حیات خود تشتی که خوشی ببینه حالا که نمی نکنه ملا دو که میسان کس نکنه ملا بگره جو به که ملا درد که داره در و بلکه حیات خوش ببینه جوه ترسه در کاوه گوری ویجی کنه مثلا لوی داره جون خوی خوش ببینه. لیل عالیه که دنجی ریویتیه که وگره جی هیا. شانی خورته کی جی کوبانیه گود سالان لولات دنیمارک مایه لیدیسا وگریای ولات خوا و نها لکوبانی دجی. و لگوروی گوجیان لأوروپا نهیسانه و دمک دریش پیوسته تا گو مروف کاربه بجیان وان را تفگر ببه. أوروبا نو جنات هنا بهيفية قوانين إخوانا سيستم إخوانا شتنا طبعا تشتكي لو درني في اندماج مجتمعي وون رو زوني عادات وتقاليد ما وون نوبيك مرسلة اندماج برشتنا سيستم الزمين وخاصة إنسان بعمر مازن به هیویا جیانک نو و خوش خطری و زحمتین ری داد گرینه و دبه سدم گروجانه کوبانی جوانین خواهنده بکه. هنک جوان قد ناگهیجن و ترمینوان لخودیان ودگرن و هنک جی دگهیجن ولاتین غربته و جیانک نو دست پیدکن. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی